Kaya sunong kasabon, kumadati din sanan, kung sikaw dot pangahakan kinorohingan to pagyampay to kakaswabon na no? O maata ko po katilombus, humisisa to ko iswang na sambayang. Kinorohingan iswang kerajaan sorga, kung sikaw dot kaswabon na no? Katilombus sihay dot kapagyampay maya diti kay sisan dot sumambayang kaswabon, may dad olumis pero mutandahay, oson dot modon dahay maya diti panabarasan no kaswabon na no. Nasambayang dahi iswang ran di Jesus. Amen. Rahian ako insan pakago mo boros at osanong kaswaban kumadati. Atumbayaan ako dat sikaw tako pangahakan da ginarahingan. Gisam mo kaswaban da bayan nga kano to kakago dat kapagyapay. Iri nakasariit papiu sasawan dati. Puji Tuhan tu gisam mo dando nga sangimpasi toko. Tuk miagal didit akawas na bobos na did. No rikot no di ko piyahot ay case dati di ko nihab ay lanam ako kuralubay no ay lanam moy pakago min sawat pako min kawas pakago ikalansanan dat pati lambus tokod jaga SOP jaga jarak teko nuno pairalan dumila dati dat gunoon umbalan dat tumuguang iti kantakan dat timpu dadendo. Okay, bayan na po nga nakain si riba dilot patung dati ay patung jam dati kaya miagal didit agangaw isyo nga kalansanan dat ay dada ko orang ngaulat daambot tumurog sayra na po korango kulo po nunurog ilat saat tila jamilo nga kasarawa ko dit isuot sarita na pinintalanggi Pastor Simon Siu ingod harati sa ulo na malahing kita nakisyo dot ako kito bolo poponiba da sarita ino po'y jami di malahing idi nga natagak pintatasan mo gihum adi o kito ay lanta ko na seram yung puno mo gihum bot ita o kito haron na ngay tumogod to ko o insok to ko hinggo na makapiyori ka nga ino po'y agayo kabungahan itong pinay nga harihi paingigit pi humihuman paingigit pi humihuman adi di malahing o kito inta ni tanak suho ni tanak mo gihum iya tu ikaw kito nga ako kito suho nagi kanang kun dahi tanak kita ko kito nga seradot ka suwabon na suwab kadid di tanak ko it ako kito ibolaw di dia kay jamo ihumuan no di Poing kukurad sa ulo ni tako kito nga no ko ihum tumanod na po diralan sarita nga ay sayra dot pitanga tuong ay so ni sanguni-uni may na di tanak ihumo nunuhot ay ralan di siya minagihum itu ni hidit sorohan nun dahi itu ni hilat amang ko di orang ko negitan tuni hilat iloho di tumurugit tuni daw kiri hanuman ihumo jadi sayra na pod pakinonghon na siya kok kito maya dilatuni ada to kanon da dito galing gi hinggo na madihit paingigiti kunsi dati
hinggo na madi kunsi idi kampay ngigit na ma. Nga, kung gumawa ni dati har pengalaman ti di iho nga asaro ko it asaraw har nga imagi humatupi tupi na may tupi hinggo na itupi kudi ka. Kada to kono umbal-umbal kapanampakay no may karaja pasapayo ni tapo itawol lo hitilyo. Sigog kay gisom milo karajaon na ina pa itawol no di nga pa sapay di tilyo. Olihuan. Dia. Ino pa itongon duwan do to it harahot ponompon da tapayas nga sangin sapay nga tilihaw hit igarong isuang tok ilo na tugaling ilo mo. Bayno na po nga itino po pa ng barasan dati nga minangigit na tulo sambayang romut do kinorohingan. Asaro tako do kalihudot sumambayang hinggad ay laan dati itino po sambayang nga isaralan dati dot rumamut kuma kinorohingan. Ayong bulayan na gidati mpeng kukuro hiyo Daniel itambalot daw dot minamon said itino po sambayang nga isuot ralan dit milo dati gunaon milo dati dot pailihon do isuang kakoposian dati ralan dati dot minsaw mo rumamut kumakinorahingan. Intangay dati isuang got kitab Daniel pasal 2 ilan na po ayat inti dati nga ayat 17 nagi 18. Dino pa'y kanihab nga nailaan dati dat i Daniel po di nga iso kaapat diolo kasuwang nagindi kamundat orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang kasdim hinggat pinasaliwan da raja at iso akapoylan do insanan ko na po nga man patayo. Mantad ka ay raja kasaraw dinipidaw karati po ang kaamu, kasaraw po kaamu, irih na didat. Mantad ka adi, ano pa sunudam nunoy nipi. Patayon nga, kung nagya ko na, nudi man ako sang impasi kamato. Haro tempo-tempo dat ilo na po arahan di raja ni Bukanizar nga, apakay dati. Miyagal ko, kadi papanganak. Sa kirah dat iyati na pati nga, barasan ko mamumutong panurigata. Gunaan na pa dila di raja di Bukanizar, nunudi guna no mamutong ka kay mamutong ka. Pengka nagid isuang ka karaja dati. Nunudi guna no dat dokutur nga iyati nga kailom pay kukuro karalanan lo dokutur ilad hilad rumah sakit bo. Nga ino pay nilanta ko nga moniki diti karaja dati nga hari ti kamundo mangular. Mangular kano pagyadi nga it nugerdi. Ako maraja iri bo. Sa kirano pod miyagal ko ilotong ko dokutur te ko ilotong ko nos ko it doriso. Masa kerja nga hilo dat malipak kan di dong kagumuan boras. Kan ga pendalan da tugas. Sekirat iya sebagai sang ulu na sigu isuang da sa minggu impiro kano may karaja aro induo intalo sekirat iya sang ulu na nuno pakago YB man pakago YB lah sebagai sang ulu na YB ko papendalan ka na karaja man na pwede raja ni Bukanizar nudi guna daw kayo sebagai orang pintar ngayon ay milo mamisunod din ipiho ka. Pimpatayon ngay ko dagin
Jadi nunudit gunoh dati sebagai sangulo na pakarja dat nuno na pakaraja sekira kok kumaraja. Mano pa di raja di Bukadnezar patayon nga ini. Ay ilo nulot i komoyon dot tagas sila dilo gi. Ano po kontok idun, kontok idun. Iswang na karaja dati lobi pedit. Lobi pedit kerja kerajaan gi. Manto ko na karaja to ko. Namnuno na pa karaja bot atopot kapyo. Nga mano dati karaja dati kagad di dominamangon di. Nuno na pa karaja no nga karajaw no atopot kapyo ka. Dadamot ta sang impasi to ko. So kira no pod ay ako kangon ni di karaja no patahakon na kumatulon suway. Tu iso ni karaja idi aulud patulun demandan. Haro na po hit panggilan interview, panggilan tamuduga. Iso ni kukusungan pero na ributulun na po ingandan. Kamun na po nga, manto ko na kabiyo paburo o karaja. Sa nuno na pa'y karaja no, mano paburo. Tu, gumu pa'y tulun na sangingandad. Sangingandad dat ay sayra ako daman patamo, sayra haro kusung. Mamurusan ni pon buayo. Iso ni pon 1,000. Kako no kung mo isa ni pon 1,000. Manta di uli na di Daniel Pinoy loh di siyo kumadi Hananya Misail Azaria itambalot-tambalot daw. Miyampay da tamodon no yolo na po nga kanuda lisi mantad kinorohingan karait dot Russia hidi kada dahdat idan nila pom itambalot-tambalot daw nga pugasan mantad tulun-tulun dit ongo pintar dahil Babylon. Intangan na po dilom muda sih kaya lo dapatay. Iti na po kumunda kapatayon nga milo hidati dat ay hariti kapatayon na milod ilagon nga ori katumagyak pa itimpom milod ilagon nga ilon na po kapatayon dat ay abantalan di lolo nga milod ilagon patayon kumutiyo kayo kadiraja sa kirunod ada ko kasunod na hinipit ko. Jadi ino po hit pangilagid di kapatayon ni dit montok dilo di nga poilo no nunuhan ni pihidi raja. Manta di yelo no padi nga minagi susuku sumambayang kumakin rahingan may dahdat yelo no pondo nga jangan dilenyapkan miyampay di tulun-tulun dat ang pintar dahil Babylon. Haro hinangkod, matay nga batulun mo. Matay na pati ko rin, panangko ka. Iyalo mati nga, halip yad hariti ko mo nakapatayon. Nga, milo dati ka mo yan dat, may galit dit, mangilag-ngilag, iyalo ka mo nakapatayon. O kaniko, iko mo dat, berserah tamo urayan panangko ka. Magi humilo ralan pengkukurod kampay lo kumun nakapatayon. Ay so na suway dat pagandasan. Suway ka rumomot makinoraingan. Isuang no podkanta kanilo ino pay milo bontugon dahilo pasunduran pabibian dahilo nga kinorohingan no. Ay so na suway. Milo nagi dat pinapakita kumadati. Iyati nga haro timpu-timpu dat
ino po ikanta kanidi nga ay so no po kukurayan dati. Ay so no po rikatan, ay so no po sunudan, ay so no po buruon. Suway ka kinorohingan. Sekiran itimpu-timpu dot miyagalodon do. Agumo tumbayan ko agumo nag-iipagilitan dat kompinayan dati keluarga dati dat nangadakatan itit COVID-19 COVID ako dam siyam. Ino po itimpo di nakatalib nga sayra na po dahara adakatan nga lilis ako da tangulon. Haron na modasid ay umang-umangan. Modasid nagikadaw dat ikaw mo yan dat yulo na dihit tidak bertanggung jawab ka. Haron ni kapurimanan do tingayaman. Sekira na pagyad hino kampung do kayo. It amu po haron nontok. Indama kam iya ano ko pagulo. Tok uruan kanu mo tigad din. Buduh ba dia itu kanan do di tangolon. Macam mana dia tidak kena begini gini. Isiyo no di mangigitot ay kanta-kandat osonong iti kampung dati ka. Iri ni komunda di kecap. Nga ilan dati iti na po komunda sakit. Ngon dati ponto ka ila sakit at timpun do. Isay do ko manod adakatan. O insanan to ko nga mada to ka adakatan. Miyagal no po diyo Daniel ila tambalot daw. Patayon mo ti dito insana nito nga pintar ka. Ilo nga madai. Nga mantad ko ilo nga kampay lo ko mundo nga pintar. Ompoing suwak di lo ko mundo patayon. Atumbay ano ko insanan to ko nga isay di man ada katandot COVID-19 tok. Tumbay ano ko milon na pohom o sikap po atagak natin hiti pumagunan. Iya dadi hat kapurimanan to ko ginawa natin. Isay di manu. Kamun pom ino po'y ongontok nga yelo nga mada ibigadi mo. Nga ino po'y taburus. Harap-harap po ay sa po hitid dati lah. Nga hilo na po ay sa borong rahat. Orat yan na dati sa borong rahat hiti Malaysia di ba? Mamanawi nga iti kigolong. Mamakay ka na po di tanarulongon sa ko ilo. Ikaw yan dat ay sumuang kakaday nga mamakadit may sejahtera manitulis nama. Jadi kasuang ko hiririkod. Iri nagyadi ko bungo. Di panumbayan dati ilo na hot iso man tadilo kakuan dat nakuratu misawat mo dilo case. Jadi sekira na pod hari adakatan kada to ka tingayamay akan ko pakinon dati magiso ka dong to kad iswang na sambayang harag gurup dati sekira ay orahyan kod may to ko iswa gitay iswang na sambayang maya itit gurup DM 3 ka paswangan na hirim sayra no pa kopos no ti diri kano po di Elda Edson sambayang ngayon kuno do kod poing ka to kumasaswad turut mendoakan karena di kaum bolutan ini akon ko ilo no nuno na pohot pagigitan dati iswang sambayang puji Tuhan minggu depan sumuang takon grup WhatsApp DM 5 nga ikalansanan dat agumo pian dah tinimungan agumo grup dati tinga ino pay kay sisan kauramatan dati tulun sa pitulun nga ay tumaga ino padihit pailisa kidi nga numan pakita na kumadi Daniel iswang ga isa pangintangan
antakan do nga tuong mantadi di mamarayaw siya kumakinarahingan. Boros na pa di Daniel nga karayaw no kabantog no kangaran kinarahingan mantadet ay gisambo sa laid-laid tumantad isyo ihikmatom kagarason. Isyo na hikano do manimbanda timpo. Isyo na hikano hit. Isyo na hikago hikano dat papatampo sa raja. Memecat raja. Nagi mangangkat raja. Manahak dat hikmat. Kumadit tulunda nga pintar. Komilaan kumadit kangarati. Isyo na hipapaintalanggit hal-halit ailanam pailisok. Ailaan di siya nunuhi iswang ka katuongon. Iswang na kanawahon. Ginarahingan di kokihan, royhon pabantugan kuya, tu iya na papatahak ko hikmat, kagarason, pinapasunod kumadoho, dodondo, nunuhi pinakiano dahay. Nagi pinapasunod ko kumadahay, nunuh na ko tuhot it raja. Mantadi di ongoy no di Daniel, kumadi Ariok, hingga dat ay Ariok no pati nga kamoyon dat isyo no dahi numan anuay da tugas. Da mamatay nga dit tulun-tulun da nga pintar. Igitay no di Ariok ki Daniel da may ruba di raja. Hingkod ka di Daniel itinapatulun da nga pintar nga kada may pugaso. Igitayo kumoy taguang ga raja man kunda pasunuda di raja nuno kamoyan di dinipidaw. Angatay na di Ariok ki Daniel lumini taguang raja. Boras na pa siya nga nakano ako da sangulon ipagilitan dit pinatamot orang-orang buangan mantad Yehuda ikano dat papasunod di raja denu kamoyan dit ni pino. Uhot ni raja kumadi Daniel hingga di Daniel pa nga ipinungaranan nat Belsazar. Kakun kay nang ko papasunod dohod nunuy nipi. Nakita ko nunuhita mo doon daw. Simbar di Daniel kumadi raja. Pailisok uhotan ni raja nga akano da pasunudon kumadia mantad di tulundat nga pintar. Nagiit ahli jampi komando ilmuan tayko imongingintong ahli nujum. Nga hilos surga haro kinurahingan dit papaintalanggot nunuhi sang ilisok pinasunod di siyo kumadia raja ni Nebukadnezar nununang ko katumboy da timpu-timpu dat orikot ina pa nipih nudi nga pangintangan di nakita dahil tadapon nga miagaliti dadamot no dahil tadapon intalang na pamusarahan no dan nununang ko katumboy da timpu da orikot. Isiyo no ikinarahingan na pinapaintalang kan nuno isang ilisok pinapasunod kumadia nunuhit awayaan da timpo da orikot. Haradi mi tagak-tagak wala sumaliwanam sumuang kago. Gumudi agang ulo tasubay no. Ayat ko talo na hopon. Nga muntok doho
ino irin po nga numan pentalango okon ko mantadet kepintaranku nga moidet ino pay tamo dan idi kumadia kain talang kailah kondah dat katutun kod nunuhit pamuhandaman no. Ayat katalun na po damiso. Ya raja tuanku, ko kita kod iso pangintangan hinggod harosangin ano patung dit amu o gina o ginayo. Akawa si patung idihom ay berkilau-kilau. Sumaruh. Man, ko sumaruh lagi. Sumaruh dait kosuwayanan. Paingkakat ta ito guangan no. Koronog kopyo. Ko kita na no nga koronog. Ino pa'y patung idi nga, ino pa'y tuluh daw nga mantadat emas di original. Man, napalad original, okay? Emas tua. Kangkap di siyo, nagi iti panangilongon, mantada perak. Tiyan, tawak, mantada tembaga, iti napopooh. Pahanya dari besi, ino po di panangigakod, nga sambahagih no po nga besi, sambahagih no po nga lagit. Tanah liat. Dadamat no pangintong, umbal no po harhot, watuh dot ay mininsawat, ane lanom hingga tadon, okon ko pinagarab da tulun. Ongay na di otungid dit patungid di, ino pa ini otungay nga hirip pa nang igakod, hingga di ino pa igakod nga bosi, miralot da lagit, gisom dot ayat 35 gisom dot o insanan na pwede mantada bosi tanah liat tembaga perak emas nga miagal po di kururu dan numan tutuday numan tilibo da tangus gisom dot amu no nakito it nolwalo nga ino po di watuh dot mini otungidi nga mininggayo na sili danuluhan di tagayo tinumongkop do pa yung puli pamagunan. Talo na pada monom. Iri na ini pinu, dondoh na pada nga man kunda pa sunudo, nunu kamayon di ini pinu. Ya tuanku raja, raja segala raja, hingga kumadia, numan na kinarahingan patahako, kekuasaan, kagarason, nagi kabontugon, ilongon nu, numan di siya patahako, iti tangawlun ngay, dahingga na po ilo, iti dupat-dupat dahilad, padang, tombolog, winon sa siya kikuasa montakindi. Iya namati ituluh, amasat original. Nga katalib na po dia, minta lang nanda kaguhot kerajaan deit ako piyo agayo kurang besar mantad ko itit kerajaan nu iso kaguhot hingga dat ino po hi kerajaan idi ikumotalu mantad tembaga komono po di nga tumalib bila pemerintahan kikuasa iswanggat paimpuli pamagunan. Katalibidi haron na kago kerajaan kaapat. Ikokodohon niya galobosi. Tepat miyagal no bosi. Tu ikanuh dot kanud meremukan. Kamumuk, milam mamumuk. Dan nununa po. Ino pa'y kerajaan idi nga kanuh dot mamumuk dan nununa po.
Miagali na kita no, ayat ko po ng apat na po ng miso. Hanggang auto mo nila taso hoy. Patatalibon pala. Miagali na kita no, ino po'y gakod, inagi tunturo daw, nga sambahagi da bosi, sambahagi na po daw nga lagit, minangigit terati dat ina pandi kerajaan ini nga opagi dua-dua. Hali piado okodo, miaga bosi, nga miagali no kita no, ina po'y bosi idi, mirolot da lagit. Paing kukuro na ko tunturo idi, sambahagi da bosi, sambahagi da lagit, paing ka nagi matiti kerajaan, da inapande kerajaan idi nga okodaw, awakon, alam ako, arapupu hawakon. Miagali na kita no, da inapahibosi idi nga mirolot lagit, minangigit terati, dat iyolo na pando nga mila nagi kamoyon dat ay misiso da maya iti pikawinan nga okon nindo ko milo dat popokay siso. Miagal nagi kadaw ti bosi milod kopirolot tilo lagit. Kompuang di ko lataso ki. Hebat ti gini lataso ko yo ki. Nga iya din na pagyari bo. Haro timpo-timpo iati no po nga miagali dit. Tamo ko ni ko right ko hebat ka nunuilo bo. Nga haro lagangguan. Iso no po hi kompuang kopi ada manhak panambarasan nga. Ilataso amoy bo. O nga manok amoy. Kumbal koy dat iya harasong ulo na tanak to koro. Manahak kokot ba? Rikot tay tanak to koro da hirin mimbar. Insanan no pumato nga hirin nagit tanak ko mato. Kumuno pa nga alala to kadit it kaylo nagi mamanaw ala to kono. Jadi ikalansanan dat hinadako nga hari taso. Iso itu si taso din dako mitidahay miagali. Magyangar nga magiagali di mangongor eh. Kumuno ko ako di ko kasuwayan ko piya. Wah. Jadi sayra no po nintangan dati lot nawayaan dat idanel itambalot daw. Tumanod no pati panambarasan dati do kasuabon na bay no. Iso no po kakuaan do nakuro to nembulayan nilo nipi di raja nga mantadot ay kaparagaton dilo iswang na sambayan. Sayra no po nailaan dilo tok patayon to kumutidi ka. Nuno na ko inuman dilo pendalano. May to lisok. Tok kono kama may lisok o kani kay. Kano tumimu o misampuro takod iswang na sambayang. Iswang katimpudon day tang pinayngay. Kawaya takod iti kamundot ay kobuling kahangandot kolidasan. Kanaw toko magisampuro di iswang na sambayang. So kirod harohit ay sumakit. Ada katan poten nuno po sakit. May toko pagisampuruan iswang na sambayang. Otorimo tay ko amu isimbar nga ino po hit ay dati de bahagian imiloh to ko pindalanon nga ako indalan to kono. Orikatan to ko de kasusan sumambayang to ko kumakinorohingan miagalit ay si kinorohingan mi hadihad ko sumambayang ko kumakinorohingan miagalit ay korong okay nga hali piad korong ko peng kuro ino po dati de tugas de hiri nga nakatilombos dati
sumambayang to. Iya, di na sumambayang budid diri bo. Jadi ino pa itugas sa kinarahingan, disyo na Thailand. Kapanaw pa dati itugas-tugas dati ngay. Miya galati kay si San dati timpudon do. Doho no patugas. Doho no patugas sa dondo, tinga mo ng boras. Kajalan ko pa titugas ko. Makinangaw ko kaamo. Tanudan na kayo kaamo. Manda kayo mangka, teka mangka ako kayo. Iri na po kada ko tugas. Doho no patugas nga popolambus. Hara timpo-timpo dat ay may ako iguli da mangintang iti pelajaran sama dat ilo page ko ilo YouTube. Montak na po dit para YouTube teka it popolambus sa boros kinarahingan. Iso na pumantadi kasindul ginawa nga sayra dat umiaga ka YouTube lagi. Sayrat intangan no hit pelajaran dat manu polambuso kakita kadit itil kasindual lima ti ginaw ri hay itil lo haragyan do hit paingkahatiso haro limon ho podo yelo nga sigo kadit haro di iso do yelo intangan no gi ino pay timpunon do kakita ko ti di ay korwo limo ti ginaw hoy nga borosan ko no pod isya na pala nga akon ko isi sa opananudan borosan ko no pod yun to iyati na po sa bagad it panano de boros kinarahingan sayra na po polombuso ni boros kinarahingan mustahil yelo ko orwol pia ginahon at tabok di boros sa polombusan dat ay boros kinarahingan nga akon ko ilo to ko sebagai pananod ko kinarahingan nga irini kamon kud isi na pala nga akon ko isi sa pananudan jadi mantad ko harotiolo boros ano pod sila pisit lagi nga ngoyon kago po sawo doho na pagyatin ay tugas doho karaja popolambus ino po yung mangkah teko it subscribe nga do kayo na tugas kon ko doho paing kanagi kadaw iti kay si San dati pudden doho na po tugas nga popolambus haro mintang ko aiso akon ko doho tugas so hirig miagal na ti sumambayang sayra na po da sumambayang to ko tugas na po dati nga sumambayang ino po imanimbang simbaran ka amo ko pa yung kukura simbar nga akon patugas dati man to no po hit dati da tugas kadang-kadang got ino po yung mamonsay dati dot ay oinsok ino po yung koinsok dati tinga ino po yung akon katugas dati nga ngayon dati ano akon ni makatugas no mantad ko akon katugas no oruan ko nun dadit ngono paindalano iri na dad oinsok pingkanay kadaw iti pananudan dati kumakinaringan tugas na po dati sebagai pananud kinarahingan tumano di ponhuan sa kira ngon dati retired ngon dati poin semua ka ila pelajaran bay no nga sumambayang ila tugas to ko mo nimbarot sambayang dati akon katugas dati nga hara timpu-timpu dat kapuriman to ko it oinsok tay ko tumogod kacewa kumakinarahingan kinarahingan asimbari sambayang kapurimanan dati nga atapot na pohom paindalanan no pa dati itugas dati tugas ta kono pom sumambayang ino pa yung manimbar kinarahingan
Simbaran di siya kaamo ko paing kukura tugas di siya. Akan nakatugas dati. Jadi asaraw ko hit boras isang ulo na tambalot. Nga isya di nga nakakawin na ba no la. Kasi hara na po sa ulo na karahian mo. Nga tugas no po. Tugas no na po nga may uhot. Ngon uhot to dat paing kukura dati paing ka. Tugas na po dit ngon uhot tadi nga manimbar dia. Kada nad iya manimbar itu hot. Kumano pa ditang binay nga manikid po dati ti nga tugas ta kano po sa kirad miyagal ko piampayon dati kinorohingan. Tugas ta kano po nga tumanod to ka di panuan kinorohingan ng sumambayang to ko. Suway na po kayo rin kinorohingan ako ilo. Pawayaon ko hi Jason Giansing Gotioti. Dan kinorohingan na tailanin di. Pawaon ko iti madanggi Eldo bonar gang kay do bay na kanu kinorengan ng disyon na tailan. Nuno no po hit dong kinorahingan na bahagyan ng disyon ho. Jadi tugas sa mangurat. Tugas po dati nga mangurat manguntik. Tari mo ani ditulon kamo nga disyon tailan. Paing kana gid iswang na sambayang tugas ta kanu pa nga sumambayang. Paing kurah ta kapyam mo ng sagat kinorahingan. Nga ina pa'y tugas di siya nga. Di siya na di. Ato kayo milok kamoyan dat. Kayo kinarehingan kayo. Paing kahabadagi ati bo. Ay siya ito yun di. Iswang no po pamagunan. Iti karaja dati dat. Timpudan do. Karaja dati. Haroy matigay tambalot to irakan sa kerja. IPI dia karaja ngangon ngay siyo. Sayra daw ngayon di siya karaja no. O insok nundoy siyo. Kando mo mang diam kagya manulong doho. Kon ka manulong. Nga itugas no hangon di siyo. Irinan dohit. Ko insok yun siyo. Jadi iyati na po tinga. Iyati ang kinorohingan. Tugas na po dati nga sumambayang. No koindalan dia Daniel minatambalot daw tugas dia lo. Sino mambayang yolo dot mokiano dot kasiyanan do kinorohingan. Sayra na po nakasambayang yolo. Nga pinatumbo yo na kinorohingan ni tugas daw. Minakiano yo Daniel? Iri na tugas dia lo. Tugas na po di kinorohingan nga manhak na si simbar. Paingkura na po si simbar di siya nga. Di siya na Thailand. Nga sebagai datulun sa pitulun. Hara dagya timpu-timpu dat. Ihati iti nga hari ko ginawaan mo. Iri nandod. Hara timpu-timpu do kapuriman tokod. Hada kon to kasimbar kinorohingan. Hingga boras sa patangulun nga. Simbar na pa kinorohingan da sambayang nati. Harohit o kopit to pod simbaron haro nagiit suwab wa simbaron haro nagiit langsung gata simbar ko purimanan nga ina pa kaganday langsung ga simbar di nga kano pa kagam kangam dia ino ka nga iri nga pamusarahan ni dati isay no kay lod suwayot ay dang kinarahingan dat man paindala no kumaralan ko po siya dati. Nga iri na po nga tugas di siya. Dati na po tugas nga rumikot iri no. Maito ko no paindala no tugas dati. Iswa nga Matius 26 ayat 41. Rohyan ko mangimulay la ayat may ayat ta kalimpupusan dati kaswabo na bay no. 26 ayat 41. Mintang-intang kaunom sumambayang ko no.
moydot amo kau aratu isu angga pagumbalan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ginawa na po dati ti mumboy, id mo kinangaw ida ginawa dati. Nga iti nagiot korohian datinan dati ot dati ot ang kiadan. Ngono po dati po yung mo kaditakan na nung tinumuan dit duot tadaw pelajaran ni nakatalip. Ginawa na po tim, ano mga kanila, ano manginom ka nga, ato ko kasapid dit korohian datinan dati. Ipaniakan nun. Hiri asangalan. Okay? Iri no, dat sambayang to ko nakasari, mintang-intang to ko nakasari. To ginawa na pa dati kosorowid hinggay to sonong, hinggay apatut. Katunudi da hingga dahit paingontok. Nga mantado korohian na tinan dati. Korohian da ginawa dati, pamagunan, kapurimanan dati. Iri na asaru to ko dat sumap da hingga hit ay lang natin apatut. Eh? Kada di dat no kadi yalda isen lo upi naging aratu no. Indama kanda ho makipipiyad kori ketika mo yan dat anam-anam. Hilalo nga porlo to kay pamusarahan. Nagiit sa kira di tindahay asaro ko papiyo sa sawon. Ay so nagilain ay sarlatiri. Ay so at waig ano giginapopol. Iri nagi paingkuran nanda karikat kapya ka mo na panginggaritan na pamagunan. Kukurat ako na. Okay. Yung manginsak ko mo tidila. Jadi, paingkana gilat ko mo dat pangakan nga kan, panginom-inom. Ilo, nagi nga, aratu to ko no. Dawlo, nagi dit, tumagwak to ko lat ko mo dat pakaisisaan na hugama. Panginggaritan. Jadi, hit papanganak yun dit. O kita ko, gisaw mo dondo nga ilo na pot pagibabarasan da right ko ilo borkefin. Ilo na tinumon la bobos. Ilo na patakan na nam akuri at mangimbulay. Tu oratian na dati lobo. Nga ilo na po tinumon. Gisaw mo dondo nga ahang ati perbincangan dati. Lobi pa di main di imbulay. Mana ayat yang dia bilang dalam Alkitab? Yang berkefin boleh dinumon. Nga aylaan ko kangarati nga ito pati. Sebagai pananud maya da denominasi Adventist ko ngay lang to kay. Nga ino pay dati ala nga iti kapurimanan, iti ginawa dati, iti tinan dati, korohian dati, nga may ipapanganak kat kasuaban no bayan no. Ilo nagito nga tinumon aratu to ko no. Indama ka maki pipiyo dat korikot po da ako piyo hitpian na dati. Kisa min daw magigaw may napakatudo ko to itangali malim kanda yung bulay nang daytian di. Jadi mahito ko no paindala no ot ay tugas-tugas dati. Sumambayang ilo na tugas dati. Mantamong itit ay tinandati mantad ko korohian na pumagunan ilo na tugas dati. Nuno na pa'y dati da tugas, dati da tamodon, may ito ka na pa'y nalan. Kung balakod insan dat ay ipakaraja pod estet. Wago ko pod hiri hara na gito nga sambulan. Hiri sakit-sakit diwalay. Hiri na po si baidi nga hara kabun dat ino po isang ano nga Abraham. Ang hagayo tamo dito adi tapayas o ngaluning tamo da kulit. Umbaya ako na di minuli duman ko rapawon.
Kasuaban da suab lintuhon ako nga ngambahiri kamon da Abraham kangko siyo aya minayo kumutin da tapayas mo panihapot numan ko rapawon kang nukasyo nuno pa'y tanong bahiti ngayon na po ka doho no po tugas iti manano mo kuno ino po pasuni nga kinorohingan kasi nga tuk kasituk ngay ako dul ay buliti o may seti kano ginawa ko ino pa'y tugas ino pa'y doho tugas iti nga mananom no kasi papasuni no pa nga kinorohingan tugas no po dati iman dati pintalango do kasuaban na bayan nga tugas na po dati nga sumambayang. Kinorohingan na po nga manimbar sambayang dati. Jadi iriho tugas di siyom tisom tiso dati nga mahito ko na po indalano tugas-tugas dati. So kiro miyagal ko iti tinan dati. Iti no pakabang tugas na po nga moboros. Ay milom mo kinongaw. Talingo ay milom moboros nga masing-masing latinan dati nga pupuindalan na tugas-tugas daw. Jadi ihati nga iya din na dapo kumakinorahingan. May na dati puindalan no itugas dati o ino po hit papatumboy ho nga kinorahingan. Nga ikamulan kun o kanimati ko o so nang ilo. Hagat hari kahagatan hari imilo mo mo sa dati isuang ka kagaton. Ilo na po pangangakan dati nga iti no korohian dati korohian pumagunan imo mo si dati isuang nakagaton pengkani ka daw isuang na sambayang gumuto mo dilo kompong nati do sumambayang mambasa ko kitab siyodo mampay da nununo siaran kabaktian siaran aya naidataku ka naiasa sa handphone gumuik it nuridik kantob mo pengkano ikadaw iswang go sumambayang ikamuyan kudat o kanimati ko ay sumambayang kam ay gumuti kontobon ngono po dati yung bulay pasalo sumambayang kadagi mimpu nagi nga haron mo molohaw iri nga kampuang sumambayang kanagi mambayang sambayang si gaga nga sabom amin nagi natilambos sa kodok iri nga kanto bilati sumambayang kopi tagod na di karuhang tinta damodok hingga po mila sumambayang iri nga kanto bingay haron na po kasibukan dati tingay man na sumambayang o sumuano ilo na nga ito gumukontobon nga daho na po panumbayaan nam nawayaan na nga dati lo iyo kayo nga ayla na doko nunuhi kanto bo sumambayang nunuhi milom mo sa dati kasambayang mantadi di may to kono pinsigong balay kasuabon do bay na talangan dati tugas na po dati nga sumambayang ina po yung manumboyo manimbar akon katugas dati nuno na po isisimbar nga tugas kago dati pati lambos Toremon dati simbar kinorohingan miyagal di Daniel sayra na po pinatumboy ang kinorohingan kumadi siya hit ni Pihidi tinarimo siya itugas pinasunod kumadi raja jadi may na dati tarimo o tugas dati igitan to kay tugas dati suway kay ri akon na po katugas dati kada to kono ongay akon naging manginsok mangigit dot ay nurli kay goritan na po sarahan dot itugas dati nga ngayon dati karan akon katugas to ko nga ngayon to karajawo iri na manginsok manging gumudo kay insok isuang nakapos yan painsa mo ko kumakinarahingan nuno na po hit kantakan di kano dat magampuang gat
kapurimanan dati domin semok kumadaw maya na sambayan. Mabisusuay at tapurimana Toriri mo Gatang sigurado Kadakatong harong sundiho Harong sundiho No bitambang Yesus kasasari korong ay soko ira sinanong kadakotong Yesus nasondiho. Ano misis ato kad iswang sambayan? Kinarahingan iya bantog iswang karajaan sorga kasuaban ni bayno insan pod rumika ti ay kumadia lawi pagulo pakimpunan dahit insana ni dusa-dusa dahay ikaw boboyhon dahil amin tok di karayan. Kasuaban na bayno sumambayang ihay dat khusus montakit insana ni kombolutan da sumakit amo mangiroh dat nununo po sakit diolo pensuang na ti sakit dat COVID padang siyam. Paingkuro pihat awayan dahay da iti pamagunan nga noratian dahay da iti pamagunan nga norodon dat nununo pohot temporuruol. Nogi irogon nga hinakasarid mayong tayong damoy pangusa. Porikoton dahay at sambayang makiano kasiyanan mo takyelo sumakit ngay sa kiramientok na karahiano harap pakasari kaporluan ng gunoon wilad iswang na palayanan nga may niloon wedat kalingasan. Nga sa kirohdat ay katilombo sila kawaya da kanta kanidi anuan nila da kagarasan da ginawo may da patilombo sila da agirat da nunupya o sunsudan iswang kapasyon. Kada polaga sa itang paruruol dot kanum magampuang nagi papalamokot iman katumbayan nila kumadia. Konsiko Tuhan, tuhin ang kamiyampay dahil tindalanan tadaw dabay no? Tinasambayang dahay, iso ang aran ni Jesus. Amen. Okay, konsiko dat kinapagyampayan dati da kasoban dabay no? Miyagali di hari nununa di bay no eh. Hari Jumaat eh. Oh, hari Jumaat. Kamoyan na pa di nga adi no panu itugas-tugas sa ay kabaktian. Ato ko di kanok patilambos at kabaktian dusun ministry da sabat kabay no. Nga ikalansanan dot sabat to orikot 14 hari bulan kanu toko dot kapag isampurod iswang dot kabaktian sekolah sabat lagi kabaktian ko pa. Jadi man kung nakago po sa it isay bortugas haran na po ito kayo hit miyagalid dit mumbal iswang ko palayanan bulih ko nagi PM do sumuang ako titugas sa dia nga ikalansanan dat 14 hari bulan na po nga kano takod papandalan itit kabaktian dat dusun ministry miyagali kano namatid 14 nga may tako na igitan iswa nga sambayang may dat ay iti na pa kay sisan natin nga katilamos.
Kung sikaw kumada kayo, hinakaw po, asanong got sumodia de tadaw sabat de tadaw de bay. Hinakaw po.